Pawang Khai hero. tu tang Nang mata. pawar thave khating ka nei mi Higher washing machine in kasuk sak chelom. 5-star rating ani avangin karen a hello ema vortex pulsator amana wangin thomno a sofai bi khle. Tafen glass amana wangin pona da pon a eng cheve mai thelo ani. Chung ko tam takin pon lama te washing machine kan da china wangin amoi chha ve mai launan abatan omna bi khi tafen glass a khutor vekin anon siama. Higher washing machine hi in lamang ve cheu don nia. Ama sabera chuan engti kong pot lina thuna ina chan an tumna lama ZPM hian ram poyan khoi me kani hei thudi kani kalphung thar mi pui sarkar tiamin mi puyan buma hetiang system short term gain long term loss anti hi an mani opposition an ni lai an huat em nia an soi khania an sarkara an huat tak achung kalpui me kani sangaman tuin thir zoom fei ki bar dol tura sathem manga sanga an khem exploitative fishing ten tia ngakoi politics ani chung kalpui me ka mi puite I zong kalphung thar tiamin an thir zoom fei ki bar min dol tir me ka ni chu alang zel don kum som pangadai kong kan siamang ti te chu zo dora suktin lang hlawani ai zol kho pui kong an siam me ka thakhat aliam or chau tin an repair ha ram hun ro so local ro tukin zinga pokoron phei ni kong tin maya song ti son an rek kwa mani lo kan siam ka tlan hare me me ni chuan amain kum som pangadai kong pui kan siam ang an ti ni ateu lo an soi lo nga piang ina nom kut na thok tu te cho cha in so thing ke zia som ngai kan lei zo sak ve kang chuan ti ama lei zo chu soi lo kut na thok tu te mang ang lutukin cheng som poruk na china kan chairman ponon soi som pasari som pariat bor velian teri an tiri ral me kani kut na thok tu te hi am tiam ang nge in so thing ke zia som nga lei sakhi an batani accountability langam turani kanrama hian kut na thok tu te hi mi pui nol puya hisapin zazela somsariang vela ngai nia an han ngai tu lo zia chu Mizoram budget basing kan soi don ani agriculture ani kumai budget a sumanda claim zok dei RE nen tel vekin ni kuma agria an summan za vezet chu kumin budget anda chu tianga da a kut na thok tu te suwa sam tur si chuan kut na thok tu te choi kan in tiam chu a hnai lo viawang budget a hian an aulan soi thingtlang kut na thok tu te choi sa na tur sum da pakhat ma omlo year ma kom lo hrim ka bi chuak vek chu mai chu lani lo agriculture lama in mangtenan nga fak hand holding policy pakhat ma da ni boklo tun sarkar nu hian agriculture marketing te po agriculture department nuan da to ma se agriculture budget kha kan enani chuan agriculture marketing ata na summan tur pakhat ma dala nani boklo chumium zia chu agriculture a hian khai thar leina turang chi ka sum pakhat ma da om lo ti da ni chu wangin ma so na in kan hnung tol lon ti chiang engen awla kut na thok tu te choi kan horticulture department hi ni kuma an sum ro manain kumin an budget da atlem le bok ni kuma suman da ne na khai kin phei chon kumin an da ka atlem viawani budget kan ne ni chon horticulture lama ma son na a om don lo ti chiang asan su ma son tu suman da tat lo horticulture ta phei chu Mizoram ina potential kan nei that ber ni agri ain kan nei thazo tu na hi chuan kam nei that ber ti kan siam kan soi horticulture hi an suwa samani ringot land resource soil and water conservation department apo am budget lai ni kuma phalo na sa hle maso na tho tur su man nei mi lo lo ti bor vela kal ral tur chawani chuang chun a eng hinge
an focus ay man harlut budget resource allocation rural development budget po ni kumay na claim education department po at claim fe kami bi karon soy na sanju tun bi ka soy na kadu na sanju khang kan soy department ka mi pui ne ni mi pui ni tak tak department ten ni chu bang chuan mi pui na zual budget di claim hi kal phung thar chu ni mai lom ni atuar tu tur chu mi pui te bokan nia an sarkar chan kut na thok tu te ko na be sei na te chu khuar khuruma khak lei to ni chu wang chuan kal phung thar sarkar hian mi tlem te hlok na mi tam tak ta na beidun na kong a zo me ka ni soi mam lova an tiang an ti am ti hlo tling turin kan phura chu mi pui la kan budget ani bok khaka tun bi ga karon stress dunia chu mai chu ni lowa April tha kan taxation department ina GST revenue collection an nei ka India ram state a tlember kresolong ni chuan 70 crore chu ni party ang lo na ni boka ala ma de uleka me than chuak le se chu mi nuwa kaneng lo tura ka ngaya engwai nge GST collection khati me ma ni atem cho nó sung mình này sẽ hiến thiêm lâu ra này cho vàng chuan ZPM sarkar hi ka chu da kal thui ngai nom lo boisan nei si lo wa rising notice submit oma Arunachal ti te Nagaland ti ateng chuan chu ti za chu investment ti ni do nan tia ke ni chuan tu gin jing chanchin bu kan en chuan PCT din ni theinan rotna ka siam ti vel kha ni chu ni chuang chuan an ar ko thim dai view ti hi a chiang ri ti ka part 1 ani part 2 kan soi lo chu ka soi re lo ka ti ka India le Bangladesh in lei China oga sang ni som ni pali kam Sheikh Hasina sarkar pai khak ani tangina chengal burani ama chuanin Bangladeshi India thian trania hetia in zom ton a kong eng ki ma ineng lo an nita ma se tu na chon bolo ka dang ta dei me ni tu na ka soi tu ra hi a ngong a thui ni Bangladesh leader thar Muhammad Yunus chuan China ona China to na po Northeast India hi landlocked state ania Bangladesh chu tui pui vong him tu om chun ani boka atiani chumiom ji chu Northeast state ho kha a vo ni chu India la ka khan Yunus so hian hong nei rem hlea India sarkar chuan mani loka Union Cabinet April ni somthum sang ni som panga thu khom khan kilometer za somruk poruk le point riat thui high speed corridor kong pui thalu tuk tak mai chu mo lingkhung Meghalaya trangin Panchgram Assam chun potur vaibel se sing ni sang ni zaria somruk pali loi se na tur kha a pom thut mai ni heti lai bor vel hi real ve wing ka sia ka voina ka soidu chan ponia he kong pui sial thar tur hiam goti silchar traffic chu na sat takina ti ziom dona ani in taka chuan notice corridor hap chu goti ni lovin silchar ani mel ta riu ni silchar khu anai viau mizoram tampo chu mei ni lowa apma notice corridor goti kan ti thina kha silchara hian sonan tumta moni oti turin thilom ta ni chu tunan sum se na yarap tha kania vaibel chi sini sang ni zari somruk bali loi kong pui kilometer za somruk poruk chau athui sial nanan mangdo ni he kong pui hi Tripura Mizoram Manipur ba ka Barak Valley te chuan an sorna sa don tin sarkar tu chu kina soya jingkong na sa takina ti toidona chu mai ba ka India ram ta na logistic efficiency ti chak na sa don ani hebdia sarkar na ati thut na san hi engdang mani lo Bangladesh mainland India kan ti hi hian north east state pum pu hi ram zim te pakhat India ram map kan na ni chuan he ti a fulai ti a thui lo te ti omaka mo kha chicken neck an ti ani chicken neck an ti Siliguri corridor an ti boka azim lai bara chuan kilometer som ni chawani khalai ta ka Bangladesh po ina ron vo nan ta
India hian hei ril tu kina ngai tu ni kha hria ta wangin Congress sarkar central kan hun masalai dei to kan Lukis policy kalpuya Kaladan multimodal transit transport project ke MMTTP project hi akalpui ta ni hei hi ang kalpui chen chu engdang mani lovin Kolkata le situin thunzoma Bangladesh paltlang lova in kalpo na tura India sarkar roman na ni atumber chu Kolkata tangin Bay of Bengal kaltlanga Myanmar situi port thunzoma ni India hian he project hi Burma ne nan thoklo India na thok top grand sinay na kalpui ni India puisain situi tangin Myanmar palet uwa to po na tur kaladan lui kan tilian vek to boka palet uwa tang hian four lane kong puin kalet uwa kalle to boka suminua hay poi sang ni som pasre pe fela ni to wa palet uwa tang hian Mizorama zorin pui kong pui so kini na World Bank Road kan ti so at po le ta ni Kolkata tang situi port hi kilometer sanga som thum pakuania situi tanga palet uwa Kaladan River tang hian kilometer za som nga parietania palet uwa tanga Indo Myanmar border hi kilometer za so mania siminua Mizoram zorin pui lu le nan hian kilometer za la ni le ni alan dan chuan Indian North East in Siam danglama hiam zorin pui tangin longklai so mun pui ni do ni chuta tangin Aizawl le Silchar KMMTP hi corridor mai ni don lowa India tan chun strategic lifeline ania North East tan pui mo zul ani chu duangin alaman mai thei si lo Myanmar boy wangin achan chu Myanmar boy wanga man thei lo na san chu he kong pui na atlo tamber thui berso boy lai Rakhine state o mani wangani mase Rakhine state da hel ho te chuan he kong pui hi an welcome thun soi thunga mase Myanmar junta sarkarin khang ho kha adu bok si lo wangin New Delhi mala thei le win om tani July kara Bangladesh ina an lo vo vele sia ka India khan rang lutukin April tuna karon soi ka kong pui kutilai ka chicken neck mang lova kal theina tur khan ruam han hagaron siam tani chuwangin MKMMTP hlotin tak theina tur chu New Delhi in ma la chak du bok si se Dhaka in adu lo vele thunga Bangladesh in amma tel lowa a benefit del lowa khamiram pani in kaltlan tu ya kha du bok si lowa chuba ka Myanmar ram boy lo ni le bok si ni chu kan soi na chan chu North East kan in singsa ni na taka chun North East kan in singsa zia chu tu na po kan chief minister ten sukola rising North East antia Adani ngem bani group in vaibel se sing thumber o khateng borvel ka antinga la ni modon maso nai rong kal dub do na rail kong heta ron tlang to boka antes to ni chuwang chuan heng kara hian Mizoram ma sarkar tu rian Congress kan thaber chuwang chuan kampun vente kan soi chi na nga ya mi puya po yan na sa zo ka kanin filfi nga ya din a party yang po yan hetiang lampang chi kai no hi soi ho na tai nei zewila a trying ka ria ni jana ka imbu chai don hian POP po ka va phone ani ran chu lo vocal to ni wang kan ni chiang em ka te zo rim pui chung chang ate din fia fel fai taking Congress chon thil kan ti tur ania ngai ro tin lung le na fil chang ti lovin chung vela chu kan ril ru alo om ve se tin ka du do la ka tu nai no is boy ne chung jo ka ron soi chuak tel ve bo kan ye ka lo me